Znaš ti, Eki, razmišljam nešto, zašto sam ja tebe danas izveo ovdje. U stvari ti si mene dovezo, tako da ispada da si ti mene izveo. Pa u stvari to se može reći dozveo, novu riječ ćemo izmisliti, da se zove dozveo. Ti, a da tebe predstavim, Ekrem je Eki moj, legenda moja, moj prijatelj. Veliki ovdje, on je moj ekranista inače, zato što mu ime Ekrem uzeo sam da mi bude ekranista. A da mu ime Fikret, bio bi malinista. Šta sam ti htio reći? Sjećaš se onu, ne možeš ti sad reći ovom preći kod mene preći, sjećam se da tebe vide, da te upoznaju, tebe će drugi put vidjeti. Jer kad bi ti prešao ovamo, to je bilo, gdje si vidio u filmu Tom Cruise da kamerman u avionu pređe s prednje strane, nema ko ni snimat, ni voziti, u stvari skontala bi Raja da to nije ni avion. Znaš da sam ti mislio reći ono, ako znaš onu hrskulju što smo je neki dan vidjeli, ona što je ma stomak ko da je pojela ležećeg policajca. Ona ti išla na taj neki kurs mršavljenja, jahanja. I za samo 7 dana taj konj je 8 kila izgubio sa tim nekim kursom. A ja i ti recimo da smo se ovdje rodili ili da imamo malo više para, možda bi mi imali konja da jašemo, a ne ovdje masirali tradicionalno stopalo po ovom strnokucu i po ovoj se šumi zajebavali da izvinju. Ali je dobro možda stopalo. A sad ću ja malo Japan. I kad sam ti već spomenuo konja, moj Eki. Ja sam se nešto sa ovim Darwinom bavio u zadnje vrijeme, onom teorijom da je, kaže čovjek, mada ja ne vjerujem u to, Božje je sve, čovjek je postao od Boga dragog. A inače, Darwin kaže da je postao od majmuna, a ja prije rekao da je majmun postao od čovjeka. Ali po mojoj nekoj teoriji, s obzirom da o konjima pričam, ja mislim da je čovjek postao od konja, samo što je evolucijom si konj propio malo na zadnje noge i ruke mu služe. Ovako je za snimanje i telefon, ne mislim ja, nisam ja to tebi mislio nego onaj. I nemoj previše kad budeš na kraju dao im signal, reci mi neki zvučni displej nam je ostao kod kući, da ne duljimo ovaj video. I šta sam mislio reći, zašto od konja? Nikad nisi vidio recimo kad dama prođe ulicom da za njom ljudi skaču ko majmuni ovo ono, nego sve nešto hržu, slina, frca, naljute se, sve hrkti, rokti. I ja sam došao do teorije da čovjek postao od bosanskog, brdskog, seljačkog konja. Koji, ne zna, nek samo rzati. Ili kad je ljut, sve slini ovako, ko da ima nešto, žvalje mu se neko u pari pa našeg pojavi. I šta sam ti još mislio reći? Ništa, od konja smo postali i ni od čega drugog Boga. Nikad nisi vidio da majmun, da čovjek skače ko majmun, da viče jes dobro, nego vidi noge, ili nikad nisi rekao što te zovu majmun da kaže, nego, nemam pojma. A otkad, ima i godina. I tako, to je to. Ne reče ja tebi da ti mene prekidaš, nego da mi daš zvučni signal, ne da spuštaš to, joj, Ekreme, svime te spasi, samo možeš biti ekranista. Opet, nemoj baciti dole u pogled, ti si ekranman, kamerman, turski abi moj. Moraš da mi daš sad ono zvučni signal da mi kao prekidemo. A to? Da. Pa nije. Ja čovjek.